afite imyaka uriya mugaridiye we urabona ko ni mukuru, afite imyaka 16 ariko kubera ko 12 yamwifashishije kubera ko nta mugaridiye wabo wari uhari, ariko bamaze kumuterekamo igitego. Urabona nije ariko bamaze bari kumubwira ati subira mu ipoto were gucanganyikirwa. Ibintu byakomeye hano nyine, nta mikino hano iri hari, hano nta mikino ihari, hano nta mikino ihari, hano nta mikino birakomeye. Niyo mpamvu bakubwira rero umuntu uzi umupira ntabwo areba igihagararo cyangwa ngo arebe iki. Umuntu uzi umupira arashobora kwanariza, areba ibikorwa biri bukorwe. Ubu ntawamenya ko aba bana bari gutanga iyi kipe yabo ya 12 igitego ariko cyase bakuru babo, ariko bamaze kukibaterekamo. Ntabwo ubukuru ari bwo bukina rero, niyo mpamvu bakubwira ngo kuzamura impano. Sawa Korupama, tugende. Bafite ishyaka ryinshi cyane. Korupama arawufasha, atanze pasi kwa mugenzi we. Sawa. Sawa Cristiano. Babacenze. Sawa Petit. Sawa Cristiano. Sawa Cristiano. Sawa Cristiano. Sawa. Sawa Emoris. Sawa. Sawa. Sawa kabisa. Cyari igitego cya kabiri, mahirwe makeya. Cyari igitego cya kabiri. Cyari igitego cya kabiri. Uwo ni Cristiano. Uwo ni Cristiano. Dufitemo ba Cristiano babiri hano batayeje imyaka 10. Aha, arajyaye mwegere. Nuyikubise igitego nakubise ko Ipoto yaguye. Niwayikubise ntabwo yiwayi. Umurefa arimo hariya muramubwira. Eustache yaratsinze igitego ariko refa aramubwira ati hatsinda icyo wakoreye. Uyu nawe ni kapiteni uri kubakinira muri 12 Amanzi Eustache, ariko nyine refa aramubwira ati tsinda ibizima, tsinda ibizima rwose. Kamace karyoshye cyane. Ukuramo Messi. Ufashe ndewe Kema, reba ufashe. Korupama. 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 Eustache amwiruka. Imaci iryoshye rwose. Wa mugaridiye aragaragara, bigaragara ko ari mukuru. Reba ishota rekura. Wa mugaridiye rwose ni mukuru ariko amaze kumuterekamo igitego. Bano basore, bano bana batoya. Reka turebe, arasohoka cyane baramutera n'icya kabiri. Nta mikino. Josue were guhagarara. Sawa Messi. Sawa Cristiano. Sawa Cristiano. Korupama. Sawa Korupama. Dukine na avantage. Sawa. Kwa Jobe Bellingham. Jobe Bellingham yaragira si igitego nanone. Sawa Bruno kuna takaishi. Bona. Kamace karyoshye. Kamace karyoshye rwose. Kamace karyoshye.
kubona nibyo turi kubabwira abatarengeje imyaka 12 kubera nta mugaridiye bari bafite, umugaridiye wabo atabashije kuza, niyo mpamvu nari ni mukuru nyine ni bamushyizemo, ariko ubukuru si bwo bukina burya, asanzwe akinira bano bakuru bari ruguru, muri kubona hano ruguru, ariko nyine bamutiye. Match irakomeje, 1-0 cy'abatarengeje imyaka 10. Ndababwiza ukuri, nk'ubu ekipe twari guhura nayo Legacy, kubera uburyo ekipe ikomeye basigaye batinya kuza gukina. Uyu munsi hari ikipe yari kuza gukina hano Gikondo, ariko iyo za Nyanza ya Kicukiro, ariko yagize ubwo biratinya rwose, kuko Peaceful Team urabona abana bakaraga bakuru babo bwabo, ekipe irakomeye cyane, kuko ubushize ibyiciro byose Peaceful Team yatsinze Unity ibitego, tsinze Unity ibitego 7. Igitego cyo kwishyura tarengeje imyaka 12 kaba bishyuye. Kamaze kwishyura barishyuye, ariko imyaka 10 nabo baravuga bati tugiye kubatsinda icya kabiri. Reba ntuza niba ari Raki, sinzi ibyo muri gukina ibyo ari byo, n'abakoro pama ngo n'abandi koro pama, wowe wakagombye kujya ukinira imbere yabo, uya kujya imbere cyane, si hagati wavuze ukina kina sisi hano. Emori uri gukina kangahe? Kina hano imbere y'abantu, uzajya ubona ntabwo barigomba gucika kino gihanda hano hagati, hose ugomba kuhakonta baro, mu gihe bagize uzajya uza gutabara. Kimwe rero